Uthi ke hayi kube mnandi eklineni igceke uday 1 lo. Day 1 usisi athi sekulate ngeke basakwazi ukuklina igceke. Sekulate, kulate, bafana kulate. It's a story time uma unyanya ukuthi ngiyacula uqala ubuka ama-adverts uzoyizwa kahle indaba uma sowulalelile ama-adverts wena ungatatazeli akujaha la siyafunda siyakhulisa siyaqeqesha sikuvezela impilo ukuthi injani manje. Uthi hayi that day babuke i-movie kodwa uthi lo sisi bame beqala bebuka i-movie sekuyoshaya bani manje u11 baqale bakhadlishe ke babuka i-movie alethe iwine usisi alethe amaglasi ewine alethe ama-snacks ambuza ukuthi ufunani hayi ngi-right. Uthi into ayiqaphela ukuthi zathi mezithi 5 to 12 usisi wathi ucela excuse wanyamalala usisi. Uthi wanyamalala usisi waze wakhohlwa nanokuthi kambe ebevakashela umuntu sekaqolozela i-movie lapha ku-Netflix seka-enjoying movie ku-Netflix uthi yayimnandi into abayibuka up until a point ukuthi waqolozela i-movie waze wazumeka walala. Uthi waphaphama esephaphanyiswa uye usisi sekusezintatha abo 3:30. Uthi hawu usahleli lana ngithi mina uhambile wawolala phela wayesemkhombisile indlu yasemthathile for it wamkhombisa indlu yabo and everything. So uthi hawu usabuka i-movie mina sengilele woza sizolala. Uthi hayi ahamba amdonse ngesandla akafika amfaka ikamereni leyivakashi amshiya umfana that is day 1 amshiya umfana alala umfana ekseni amvuse usemvusa ngebreakfast enqanqayo amvusa umfana ageza umfana agqoke amhamba amdrop emsebenzini. Athi ngoba asikwazanga ukuklina igceke izolo ngicela ukuphinde ngikulande futhi nanamhlanje. Uthi leyo yokuqala yokuklina igceke yenzeka kulesithathu sekulesine manje. Uthi ulesine ke this time around sisaphinda mlande uthi this time ayi azange bazulazule uthi nje bavele basuka endlini straight baya kwi-mansion leyo. Uthi hayi ke bafika kwi-mansion kwabamnandi kwakhishwa ama-snacks kwaphuza amawayini kwaba i-young braai encane nje esheshayo kwakhishwa kwathiwa amarinate umfana benza into abazoyidla kwathi shwi kwashesha nje futhi. Kukhona usisi osizayo la ekhaya kodwa ke uneroom lakhe ngaphandle uthi that day bafike sekhona usisi osizayo so usisi osizayo wathi whip ama-salad quick umfana wathi umlilo fast kwahlanganiswa inyama nje esheshayo i-young braai hayi ngiyakwamukela la ekhaya. Okay hayi khululeka igceke sisazohlini kona nje ukuthi ngifuna ukuthi ujwayele indawo yabo ngifuna ukuthi ujwayele nje yabo ube comfortable phela nawe yabo. Hayi le comfort ngiyayithanda mina ngoba iza nemali. Uthi that day ngolesithathu kade beyoshopha nani bethe bayoklina igceke bangaliklina waphaphama ngo-3:30 esahlele ekhawuchini. Uthi wabuya no-3,000 rand. Uthi wathi nje umfana wathi nje usisayi for your time for spending time with me 3K. Hayi uthi le mali uze fresh you cash ithi nje bona uyibala nje ithi i-fresh crisp okay fine. Uthi hayi ke sekusuku lesibili ke manje uthi hayi ke badle baqede kuphakelwe nosisi ke losizayo ke naye athatha ishare yakhe ahamba ayodlela eroomini yakhe ngaphandle bona basale ngaphakathi. Uthi amvulele nice bubble bath afake izinto zakhona afake ubani bomb into ezithi emanzini ungene emanzini uvele ube ngazi uthi manje ubuthongo khona manje uvele urelax ube mnandi. Uthi hayi ke aphume ke emanzini ke lapha nikwe aqhakazile amathawula amhlophe qha ahamba ayongena ebedroom enama-light akhanyela phansi athi nje benye akhanyela phansi anamashandela engazi ukuthi izihlahla zakhe isemusi. Uthi hayi angena embedeni. Uthi hayi ke kuvele kucace ukuthi kayile namhlanje ngiyaliklina igceke likasisi. Uthi hayi yabona namhlanje ngiyaliklina impela igceke likasisi. Uthi and lapho sisandile i-risk engangiyithatha because kwakungekho ngisho i-condom ngizoklina igceke lalosisi engiqalayo ukumbona engingamazi nokuthi uphila impilweni. Uthi hayi ngiliklina igceke sisizandile ngiliklina ngigijima lalo ngihamba lalo nge-straight line ngiyaliklina igceke likasisi yezwa yini. Uthi ngiyalibona futhi leli gceke ukuthi ngcolile kade lagcina ukuklinwa kumnandi. Uthi hayi izithema ziyela ko something to 10. Uthi hayi abanjwe ubuthongo. Uthi yabona lo buthongo bomnandi after ucansi olumnandi umuntu umbambe ngemuva net so izandla zakho njengoba zila ngaphambili uzwa ngisho i-heartbeat yakhe ukuthi it's still racing fast after umsebenzi wokuklina kwegceke onzima owujulukisa. Uthi hayi ke ngigcine ngi-enjoya lokho kufudumala kokubamba amabele kasisi kanjalo ngizwa ne-heartbeat yakhe ithi gugum kamnandi ngizwe ngisho
ngaze ngafike ngaze ngangena eKenana ngaze ngalingena izulu elincane uthi ngathi yabona iyona impilo lo makuthi iyona impilo le hayi azilime eziyetsheni uthi kuthema zithi 5 to 12 uthi ubuthongo bombambe bomshoshise uthi kwavela wathi nje kwangazi ukuthi nje khona ubuthongo obulethwa uloliwe obuhamba nokushisa kodwa futhi ukushisa kwakhona kunomoyanyana onokubanda banda somewhere angawu-understand ukuthi uqhamukaphi uthi hayi ngizumeke uthi nje uthi kutheme ngabe ngiqeda ukuzumeka kanjalo kungabi isikhathi eside uthi mhlambe mangicabanga awuphelanga u20 minutes ngizumeke kanjalo uthi kwangathi khona nje futhi into engiphaphamisa fast kwangathi khona into umoya obanda uthi odlula fast futhi uthi ngaphaphama ngawavula same time amehlo uthi ngathi mengiwavula amehlo excuse me the first thought ulele nomuntu so you want to see it's a normal reaction molele mekukhona into engathi weird uyayizwa makhona into enzakala ufuna ukubona ukuthi lo lele eceleni kwakho yena uyayizwa into oyizwayo uthi that was my first reaction ngifuna okokuqala ngifuna umbona ukuthi uvukile imthusile lento or kwenzakalani or imina nje ngingajwayele ukulala endlini enkulu kangaka uthi ayina ngempela noma ngizididelwa i-aircon waphela la ekhaya qhakaza khona yonke into nama aircon uthi mangiphaphama ingalo zami ziyabanda qa angithi uthi bembambe kanje usisi uthi he is still in that position ngoba ngithi uzunye obuthongo he is still in that position ukuthi ubambe umuntu uthi vele makathi umbambile usisi kodwa izingalo zakhe ziyabanda qa umfana uthi ingalo zami sesizandile zibanda lokho ngazi ukuthi zifreezile uthi ngithema ngizwa lokho ngezwa cold flash ithi nje engathi lokubanda kusezingalweni kusuka konke kuze emzimbeni fast in such a way ngazi ukuthi ngimanziswa amanzi ice yaba ngathi ngimanziswa amanzi ice uthi ngifuna ukudonsa izandla ke manje ngaphansi kwalomuntu engimbambile because I'm uncomfortable ingalo ice cold angazi ukuthi kwenzakalani uthi mangithi ngidonsa izingalo zingiyakazi uthi hey ngithandaze uthi ngesikade zidonseke izingalo zidonse kodwa zidonse kanzima ngathi ngidonsa into esindayo uthi ngesikade ngize ngikwazi ukuzidonsa izingalo ngiphakame ke manje ngicinga ilight ngifuna ukukhanyisa lo muntu eduze kwami ukuthi kwenzakalani ingalo zami ziyabanda ngigcine ngigona umuntu kuza kanjani manje ukuthi ngivele ngigodole kube ngathi ngithelwe ngamanzi efridge uthi mangithi ngiyambheka umuntu eduze kwami upale umhlophe yabona lo muntu engazi ukuthi usefridgini uthi naye mangithi ngiyaqala ngiyamthinta ngithi lo muntu ngithi hayibo uyabanda phela lo muntu olele eduze kwami ubanda qa ubanda ice cold and yena uze ubanda lokho kungazi ukuthi useqhweni yabo umuntu meseqhweni like umuntu ongasaphili ongasekho emhlabeni umuntu omepheli kanjalo esanda kuphuma emakhazeni engabe ngakomgezi esaseyi ice uthi ubanda lo ukuthi noma umbuke ebusweni upheli uze umlomo uthi umlomo wangazi usugcotshwe ushokhi manje ngimbuka umlomo ngathi ugcotshwe ushokhi uthi ngithuke ngome kece uthi ngithi mangithuka ngoma kanjalo ngiphakama ngithi ngikhanyisa ilight alikhanyiseki uthi lo muntu ola eduze kwami womile gaca manje ngifuna ukumthinta esifubeni ngizwe ukuthi usaphefumula kwenzakalani ufile lo muntu uyaphila what is going on because I understand ukuthi kwenzakalani la uthi hey ngivuke ngiqhashe ngiye ebathroom mangifika ebathroom ngiyagodola ngiyajuluka uthi ke manje senginama emotions wonke ongawacabanga ngiyagodola ngiyajuluka ngivula amanzi ngizithele ngiphaphame ngiyaphupha kwenzakalani ngiphindele ekamereni ngiyombheka futhi lo muntu ngithi mangithi uthi ke manje senginesibindi ke manje ngiqunga isibindi ke manje sengidonsile umoya kancane sengiphuma nase kitchen kophuza amanzi ngiqunga isibindi ke manje ngiqonde kuyena ke manje ngithola ilight ngikhanyise uthi ngimthinte ngithinta ama-pulse ngithinta everywhere hayi man ngisho ngathi izinto ziyafana ufile lo muntu uthi ngiyamthinta umuntu ngiyamshaya emlonyeni ngiyambiza ngegama ngiyamdlikizisa uthi umuntu wakhona uyabanda qaqa umlomo umhlophe engazi ukuthi kahadafa ngazi ukuthi usefridgini ekudala faka kulona uzuphaphathekile ebusweni and uthi lobu buhle ayibo engibaziyo mina akasemuhle ngalendlela kade emuhle ngaye emini manje angisazi noma ngithukile noma ngididwe ukuthi makeup nenwele akasekho usekabuke ngazi ukuthi isalukwazi esidala esicishe sifane naye uyabona seka umuntu ofana naye kodwa omdala enyameni
futhi ufile lo muntu uyabanda qa uba sathe uthinta kephi, uba sathe uthinta la uyamnyakazisa uyamsha, ufile ubanda qa uthi hey ngavele ngadonsa ibhlukwe ngagqoka thatha iskipa ngagqoka ngafaka amateku, angazi ukuthi mangiphuma la kucofa kephi fanele ngiphume ngenze njani, sengicabanga into eyi-1 ukuthi hey emakhaya ngabaleka amacala naseThekwini ngifica amacala amabhadi lawa ngivele ngifike lokuthi nje Nkosi yami izinyembezi zikazibani ukuthi angamqhoyisa ngabaleka. Uthi kufika ama-emotions amaningi ekhanda lami, Nkosi yami ugogo wami ngisamthembisa ukuthi ngibeka imali bese ngimthembisile ukuthi nje in a few months time ngizombona ngaphela nayo imali yosisi ibisingena kahle ibisingibhalansisile. Kodwa Nkosi yami into engizoyithini le amaphupho amangaka bengisathi ngisazoyetheshali kwenzakalani, ngaze ngaboshwa ngiboshela into engingayazi. Lapha ngazi nanokuthi lo muntu ufe nini, ubulewe yini, kanjani, akunagazi, akuna-next, angazi kahle kahle ukuthi kwenzakaleni. Ingqondo yami iyaduma. Uthi ngivele ngiqonde ekhishini ngibonile ukuthi iwayini ulidonse futhi ngavele ngafike ngadonsa iwayini ngathi nje ngavele ngalibhekisa phezulu mhlawumbe awuphelanga ngisho 5 minutes ngilibhekise phezulu ibhodlela lokuqala ngalithi gaqa ngalijikijela lapha esinkini, ngalithi gaqa lesibili ngajikijela esinkini, ngathatha ujeke wamanzi ngaphuza amanzi. Uthi ngahamba ngawovula kwelinye lama-room, angisabuyeli kuleya room, angazi kuphuma kanjani la, ngidungekile ingqondo, angazi ngiconfused. Uthi ngangena kwelinye lama-room ku-empty ngakhanyisa, nakhona ngiyasaba ukuthi ngizohlangana nani. Uthi ngafike ngahlala phansi, yabona uma uhlala phansi ngathi ufelwe yizwe yabo. Uthi ngafike ngahlala lokuhlala lokho. Uthi manje senginento yokuthi at least akukhanyeke, angazi ngizofonela amaphoyisa, angazi ngizofonela abani, angazi ngizocela lo sisi ongaphandle osebenza ngaphandle ngizomtshela, ngizothi mangimtshela ngizomtshelani ngoba nami angazi kwenzakaleni. Uthi hey lizula ikhanda lami sesisandile, lizula ikhanda lami sesisandile. Uthi manje sengibuka nelokhunjana ngithi ngisasethe zonke into zami nefoni nayo yonke into newashi, ngibuka newashi manje ngivula nefoni. Mangithi ngivula ifoni isignal ayikho, angazi ngifuna ufonela bani, kodwa nje into engayiqaphela ngathi mengithi ngivula ifoni yami ayikho isignal, ngadidwa ukuthi kuma suburbs anje signal ayikho. Nayo leyo kube yenye confusion nje engibangela ukushisa nesinye istress esifresh. Uthi ngihlale lapho angazi ukuthi kwakuyisikhathini, kodwa ngabona eminyaka engazi ukuthi sekuqala ukukhanya, yabo uma ngabe sengathi sekuqala ukuba 5 ekuseni 5:30. Uthi ngithe ngisahleli kanjalo ngisacabanga ngiphume ngiyofuna lo sisi osebenzayo, ngiyobiza security egate-ini ngithini ngoba la kuma estate vele ngeke ngize ngikwazi ukuvele ngiphume nje, kufanele ngicofe samoya ukuze ngiphume and angazi ukuthi kucofa kephi. Uthi ngithe ngisahleli kanjalo sisizandile ngikhungathekile kulo mnyango engihleli kuwona ngezwa inock. Uthi yaqala yasoft at first, yathi nje 1 2 3 yathula. Uthi ngathuka okokuqala, uthi kusho ukuthi yeza ukuthi ngithukile, uthi ngiyazitshela ukuthi mhlawumbe ilo sisi ongaphandle, mhlawumbe usebonile ukuthi ibhosi yakhe ishonile. Uthi yaphinda le knock yasho kakhudlwana ke manje. Uthi ngithe ngisabheke lokho wavuleka umnyango kancane geqe. Slowly. Uthi ngayizwa lento engenile la endlini ukuthi iyaqalaza. Ayingiboni ukuthi ngephi, ngihleli on the other side of the bed and ngihleli ngithe ngiqosheme ngase ngigona amadolo asesifubeni kanje, ngibheke phansi ngine stress nje kahle. Uqalaza wami ngiqalaza kabili kathathu ngiphinde ngibheke phansi ngine stress ngibambele angizazi ukuthi ngenze ini. Uthi hayi ngizwe izinyawana cwasha kusondela ngakumina. Uthi hayi-ke manje sengiyathandaza, kodwa Nkosi yami mekezani, hawu kodwa msindisi moya egcwele kaze ngasifaka. Uthi ngifuna nokuhayiza ngikhale, angazi ngikhalelana, ngiyibonanga into enginyathelayo engikwazi ukuthi engqondweni yami ngisho umuntu ofile kwelinye iroom, ngisho umuntu ofile okusalayo. Uthi ize lento cwasha. Uthi ngesikade, uthi uyabona uma kunomuntu omile, i-presence yomuntu omile okubukile ukuthi there is a presence of something enamehlo ekubukile. Uthi ngizwe ukuthi ingibhekile, but manje into engididayo, I am smelling a smell of a freshly brewed coffee. Uyalibona leli coffee lase airport la ngempela, othi noma ungena nje likuthi lapha e-business lounge. Uthi I am smelling the smell of a freshly brewed coffee. Ngisaba ukuphakamisa amehlo, ngisaba ukubheka, ngisaba nokuveza nje amehlo kancane ngibuke enyaweni ekungcono ukuthi yini le miphambi kwami. Engqondweni yami ngithi mhlawumbe ngicabanga ukuthi mhlawumbe ilosi sokuhlinayo, kodwa waze ngani ukuthi ngilangwa phela yena kufanele ngabe wazi ngilali nebhosi yakhe. Uthi kube kuningi. Uthi kuthe kusenjalo, uthi nje ngezwa nje a polite voice and a smile. Uthi how baby, what are you doing here? I've been looking all over you. I've got breakfast for you. Uthi hey wesizandile, ngachama cha.
uthi futhi nje ngachama kathathu wathi nje cha umchamo wakhona ngathi awu Nkosi yami ngehlakalelwa yini lo muntu ngimshiye kwelinye room efile ufunani la uthi ngabe nesibindi ke manje ngaphakamisa amehlo uthi ngambuka uthi mangimbuka hayibo bengicabanga ukuthi ngiyaphupha uyena ngempela hayi uyena hayibo ngisho ngathi into uyena uphethe i-tray sisandile line breakfast i-breakfast freshly made with a cup of coffee esashunqa intuthu uyabona mangabe uqeda ukuthela icoffee lisashunqa lithi bese kube ne bowl yama fruits eceleni hayibo uthi baby what are you doing here I've missed you I've got your breakfast I've been looking all over for you stand come let's get you cleaned up let's get you cleaned up uthi bahambe hayi akhumule ebadroom amnikeze izinto ezifresh zokugqoka amnikeze igawuni athi take a shower I'll make you another fresh cup of coffee I'll just put your food in the microwave so that it doesn't get cold in a warmer so that it doesn't get cold not microwave in a warmer uthi ayina ngempela uthi I am so confused ipuzzle enginayo engqondweni yami njengamanje angazi nokuthi what do I make of this uthi hayi ngingangempela ngithatha ishower nale shower ngiyithatha ngiyatatazela ngiyasheshisa ngifuna ukusheshe ngiqede ingqondo yami ithi ngifuna ukuphuma la kodwa excuse me I have to play by the rules zale simo engibhekene naso njengamanje ngoba angazi kwenzakalani ikhona into eyenzakalayo kodwa I cannot put a finger on it so uthi ke aqeda ukugeza makaqeda ukugeza ke ahambe ke aye la kubeke khona ukudla kwakhe uthi eroomini la babelele khona there was on the side of the room khona into engazi ukuthi nje i-side and then kune couch yokurelaxa and then on the side kunento eyitafulanyana njengazi ukuthi itafula where usisi la abuye adlele khona mangabe edlele eroomini something like that mhlawumbe mesnack or something like that uthi lento uthi ke athi ukudla kwakhe uzokubeka eroomini uthi lungishayile ngeqova type la engimshiya khona efile lo muntu uthi nangempela amlandela afika kubeka ukudla lapha kulela tafula uthi ngiqalaza ngiqedi umbhede sowenziwe so clean so uhlotshisiwe so ufaka imhlobiso yakhona umuntu obefile gone uyephi naye akazi kodwa ke yonke into inomvuzo wayo let's find out ukuthi lo muntu obefile bekubani wakabani manje usephelele phi njengoba esevukile wabafile wesemserve breakfast